Pamiarsa tedun nyane kawentenan kasus terkonfirmasi COVID-19 ring Kabupaten Jemberana, mewasana ring penyiagaian kamar perawatan ring RSU Negara utawi BOR sani akeh kosong. Bilangan pasien sani kerawat wantah selai diri saking ulung dasa bed sani kesiagayang. Sajroning efisiensi nakes tur penampen COVID-19, RSU Negara tatongosongang asiki ruangan ring lantai 3 ruang isolasi. Tenaga kesehatan antuk ajabos kauduhang ke ruangan sanilianan. Direktur RSU Negara Niputu Eka Indrawati Mausang, Indik BOR RSU Negara sanipina ke rumah sakit rujukan COVID-19 Kabupaten Jemberana mendaging 25%. Artusnya nih kanton akeh bed sani kosong, sangkaning sayan tedun nyani pasien sani kerawat. Saking kuentenan genah isolasi sani kasiagayang, ring lantai 3 kakosongang anggen nampenin sani lianan. Kapasitas bed kanton kasiagayang ulung dasa kutus bed. Saking lelima ruangan, wenten 4 ruangan sani keanggen antuk ngerawat pasien. Kantos Rahina Budani Lintang, wenten selai diri pasien sani ngelaksanayang perawatan turwedar ring petang ruangan. Inggih punika ICU tigang diri, pudak adiri pasien miwah ring ruang isolasi lantai siki wenten dasa diri, raris ring lantai kali wenten 11 pasien. Persentase BOR RSU Negara antuk penampian COVID-19 galai mangkin kekantenang sayan tedun. Matiosan pisan gening sayang ring Abulani Lintang tambis penuh. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.